tournament ntiko imbia atagetete tiwi siasa kana kwa hotelia ndakashi yetu na baraba kwenda kucheza michezo. Kuna tournament ndio Kinyamara bado kontemero kwa ntu kwa rangia na embre nazo kinarusiri bakiari abantu am igoro nima mbere ma minister umuntu ja otungata wa munge public service Moses kuria na bangeni tournament ya mubira jwa maguru na tournament yu ire amberia ntariki 4 mweri jwa iri mwaka jojo na ale medithia Mount Kenya yonde county 10 ire chieke Mount Kenya constituency 64 ire chie Mount Kenya dotara Mount Kenya twetara umeta Meru Tharaka-Nithi Embu Kirinyaga Oma Kirinyaga kwina Nyeri kwina Laikipia Nyandarua kwina Murang'a Kiambu na Nakuru iu iche chionde akugitate iu iche chionde akuthuria tournament iu ikathithirua ibauga kinya Nairobi nusu Mount Kenya lakini nonto inusu tekere mbojuru ate othiri ni tarago nyare muri iu itarare wiga bakiuga 11 bamo bauga 11 bangite na nusu ringite Nairobi ge tarawa bakawenya Nairobi nusu Mount Kenya na twatara ayu twetara constituency ire ku Kikuyu Kabete Limuru Lari Kiambaa Kiambu Ruiru Githunguri Gatundu South Gatundu North Juja Thika Gatanga Kandara Maragwa Kigumo Kiaro Mathioya Kangema Othaya Tetu Mukoroini Mathira Nyeri Kieni Laikipia East Laikipia West Laikipia North Ndaragwa Oljororok Olkalau Kipipiri Nyandarua Kinangop Naivasha Ndia Gishugu Kirinyaga Central Mwea Molo Njoro Kuresoi South Kuresoi North Rongai Nakuru West Bahati Subukia Nakuru East Gilgil na nde batwe eu ndatara group 1 Mwanga 6 ba county chianto beto group 7 na 8 nonto group 8 group 7 ina Mbere South Mbere North Chuke Gamba Ng'ombe Mara Tharaka Imenti South Imenti Central na Bore group 8 na Imenti North Tigania East Tigania West Igembe Central Igembe North Igembe South Manyata na Runyenje na neu tournament yu igitite buria igayu na ere chindaniro number 1 akaya wa milioni 5 number 2 aya wa milioni 3 number 3 ana ya milioni 1 ubangero Bobange atiugite na tournament ni retete mantu mono ta county Meru atongeria bara bapinga gisiasa gavana Kawira Mwangaza no bagupinga tournament yu bariuga Moses Kuria nonto imunyanyo gisiasa Kawira Mwangaza amireta akeja kwa kai Kawira county Meru na bo bara bakwata Kawira Mwangaza mbaru na nya youth bamwe ibakoregana na atongeria bau muno bakauga tournament ni antu bachethe nonto bara bareteri guchetha mubira jwa maguru te akuruka na ekuru ni ayuthia na bakauga gwatuika mbeca iji ciejete cindanirwa timu Meru county no icinde kinya milioni 5 kana 3 kana 1 antu bau bagutetheka na kinya bakiagia ungi bakuona gintu ayuthi na bara baingi nyango gemenya ateka ichiona kara isi bakuona gintu gya kuthithia na gya gucindanira gya kuba wirigiro na kinya tongeria bamwe nya bati support Kawira Mwangaza gisiasa ino ntu bakwa gutangazo ore bara uchumiria bambere bara bapinga Kawira Mwangaza gisiasa bagipinga ayuthi beja kungenta muno bainge bachumiria bakiuga yani babwe boteto thithairia tournament Moses Kuria umaga tondo jo tuthithiria tournament bokauga ekeja na botureta enu bopinge ande bakuona je bakuona je ka youth bakureta thina bora oroa na kore atongeri nya barachumiria ku support tournament yu bauga batena thina nonto bamwe bariuga tournament yu kere tikende kunikira manto ja Justice for Sniper na ndiko bakuga batena thina bakachetha mubira na Justice for Sniper endere inyethero igwikira bandira yandiki Justice for Sniper geka black gakuga Justice for Sniper bagachetha ko kenda bo butekeje ate butekeje kunikirwa mheshimiwa tawa
no thimenti Ibrahim Daudi na ugite bo batena thina ni jechetho ugo inya na kwenda kwambirie we lakini ni ambe jechetho wakareta kwene nyore uri MCA wa municipality Murega mheshimiwa Murega Murega inyoi muchethi wa Tare na mtu ore mantu ye kwanza uthite mubira ja anganendo ni te mu official FKF mutano ole muthi mubira ndoni agichetha agukina stadium my friend ona tiga kwa kinyora kamwiri kangananganire imuchethi wa Tare turachetha abo kinyandire ari MCA turachetha abo na imumbije muchethi wa Tare na imuntu gwatirite muno mantu ja mubira jo maguru kinya wibajite bauga mubira ijweje tuchethwe gintu gya gukiria youth tino gigwitana na mantu ja siasa na nya youth bamwe bachiumirite bauga atiri baga mchetho na siasa tino igwitana na bauga ijweje bomba guchinda kinya milioni 5 kana 3 kana 1 kana kewa kingi kira gikoneko na untu bubo nyakewa gyaku kya mubira no kionero au utije kwe mutano mwe na ngindari tango gegatene kareo endagia nyama ari mwikamba antu arendagia nyama antu batura bejite kugura nyama ti untu bwa nyama muno nuntu bakwithirwa abathekagia bakoma mbaru abathekagia yani ki comedy abathekagia bakoma mbaru nandi munene yo station yegikamba kwija ntu kuwethera muntu uria athekagia ntu ejire no ejera munene wa kambuni uwa mwira andika muntu no kamburia maratasi jawe kana mbia thomete andikire baruge nguge yake imbiji araita na nyana au nejire othekia ntu muno na kinya rira twethara tuthithitie micemania kambuni yonde no wa tuthekagia ngurukie bange bonde na ndio tije na areke wage yaku gikarija kuonekera kwa muntu no ethirwa agichetha muchetho juria bukiuga i tournament Moses Kuria akaja kuona nyi Premier League itimu cia Premier League akonekera au njira cia we ikarugo itimu cia Kenya ire ichetha Kenya cia ligi nene ntu ngwenda kuitiki muigatuma mascout na ubeja kuona atia mubira juju ichetha tije na ara muntu kewa kiawe gikarugukira na gatuthikirie tuigwe mbuga mutongeri ore opingite jau muno imweshimiwa mporo abore otigania east gatumuthikirie na tuigwe ore ayuthi bakuga mwangalezi mpira mko na ngaba Meru mkuu hapa Meru mchezea watu ndio mfunge watu macho kasiongee kilio ya sniper wewe Moses Kuria tunakupokea warning Meru sio ya mama yako sio ya baba yako Meru iko na wenyewe na ile mpira unaleta Meru tumesema tutaleta mpira na sisi tunakuletea mawe. Kitu ya kwanza nyinyi mnapinga tournament ya CS Kuria. Tournament hii ya CS Kuria iko na 5 million yenye itabaki Meru kwa vijana. Lakini nyinyi hata mjeitoa tournament ya 200,000 vijana wacheze. Mbunge mwenye ametoa pesa mingi kwa tournament anatoa 150,000. Na hii 150,000 imekatakatwa hata number 1 hawezi pata 70,000. Na saa hii nyinyi ndio mko kifua mbele kusema eti amtaki CS Kuria alete tournament hapa. Sisi hatutakubaliana na nyinyi kwa hiyo, na sisi tunaambia CS Moses Kuria alete hii tournament, vijana wacheze na tuweze kuendelea mbele. Andike thora muntu ngia kwijona no eja akathithio ntubumbo tethia youth ba Meru di thina imbio na ntikwero na vere kwembe chitenga wa chia sport kiri CDF yes kiri CDF kinya thirikari county eteka kwende igwe tournament ya thithio tho nyu nkuigwe nya thirikari county Meru ni kubangania lakini na ndio kuona bukiruja na mawega tia mbuge twina kathina kamwe muno antu ba Meru county tharakanithi butena thina iborere butena kamurimo jau kau twina thina imwe kwithirwa atiri gintu tureteri tulitaga nuretete anto imbireti yes twatega tukoria atiri nuretete tournament izi oi Moses Kuria yes ethero Moses Kuria ri Moses Kuria munyanyo gisiasa wa gavana Kawira Mwangaza. Kwa antu bara bapinga gisiasa gavana Kawira Mwangaza bakambirio pinga tournament. Yani bopinga nyamaendeleo bonde kuligala mwende.
makambirio pinga tournament bate kuria Moses Kuria mbio eja aretete yes kwiri mwe methika lento rĩrĩa Raila Odinga arĩ prime minister na bari bakũriganwo akibaki utwe wendo muigwa rutere muno rwa Mount Kenya amureta mao areta taito taito chemiunda na uro muno akira gwa kureta Raila anga no gwitania Raila anga uba na Raila no guchumbura kibaki bonshimo methika lento rĩrĩa ari mubunge arungamirera antu atiri inyekeja kwithirwo ndi nkoma saitani Lucifer wijite amawega uretete taitu iu kiri antu bakwa bara batura kuthangika ikwaga taitu mbita tukajukia taitu ile tukanenkera antu ntuku kiumia ngeta kanisene kuromba kurekerwa na kuthambia kwithirwo indetaniria nkomende bunka ke antu bakwa bena taitu na ndona buri ugambi na ndi gwatuika Moses Kuria oreja na tournament ya gutethia youth betu bombere ma antu bara kinya bakethro bena kanya bakiuga bachetha tournament iu nambi ina iguni binga na bibingi bombere ma tige nyambece iu cindanirwa na ni nyingi na twagwirwa muno kinya mbece iu gutuikite kugitata ciejete county Meru kana county ya Tharaka Nithi twagwirwa muno kinya number 1 umite county number 1 akauma number 2 akauma county ingi tukauga twatigwa milioni 8 county cietu ciume gi tournament iriku inya number 3 twagwirwa umite au cika kendo rimwe ku tiga mbece iu ayuthi babetu bakona gintu gya kuthithia na maisha jao gintu gikiega ila tugana gichunku ku-engage constructively nontu becethaa mubira bakwabanira njobira barinywa na aria turubu na kanga na mbire benyangia madragi bangi na dragging iria baritumira ciumba kugitata kubenyangia bwaja iri bakwewa kanya gakuthithia network na youth ba constituency wingi na antu bakungi utije nontu muyuthi omba kwethirwa muyuthi ubu gucetha ano ena aru eci akuona ngugi antu gitochwa ngugi okethira mbuga no reo akugwata njara ukuthithia network menya gichunku kiuga atiri your network is your net worth kou antu bau ukumenyana nabo ibo tonga bwaku muntu tijare muntu uo mboko gwata njara na bakuthithia kinya gintu physical giutethia mwiri jwao na ntije mbietumia antu bara bagupinga kawira mwangaza gi siasa bakugita borea bagupinga nteto ezi nontu no tukuga bare mwira atia Meru te nyakwe te abagu te ojogu inene ukejotegera antu bau no bo bakuthingatia mantu ja Justice for Sniper bakithingatia Justice for Sniper baritethwo muno muntu gwitwa Dennis Itumbi Dennis Itumbi jite no tethio bwa Justice for Sniper nanjo kikanya kambere Dennis Itumbi bwa muno nuntu bwa ara tetheretie mantu ja Justice for Sniper na Itumbi bo ba to secondary bo bari mbere yetu ibo baturita na mantu a journalism kou hamwire nya ware ngo atithirie no ngwete nyore u maisinia amwire bwa nuntu bwangu gire aritete lakini nande twire Itumbi karibu na ibwega tutethie lakini ya kinya Moses Kuria twambirio mwira Meru te nyakwe Meru te abagu na Meru te ojogu ukoria atiri muntu ou gukwira Moses Kuria Meru te ngina na Meru te na Meru te ojogu eri na no kwira Itumbi karibu kakwende Meru ere jauja benenya kinya Itumbi te kaumete Meru county nyethora na thoma Meru school te kaumete Meru county ko nyo Meru te ngina na te na te ojogu era kini tukuga nontu ni utethie jite nabu bo gutetheria antu na karibishwe muntu onde oreja irite kamurigo kana kamatite mantu jomba kugitatia jomba gutethia antu betu tafadhali tukamutegera ina umite kana siasa kana mbi utethio bu ejite abu utethia antu betu itumukaribishe tumwaure tumubokore tugite buria tutigwa wega bo twachoke kwa achoke kwao mantu jau jange jotegera no ijore
ijore oigagua gavana akiuga atia gavana county ya Tharaka Nithi akiuga ko bakuga atia ukawajitwe gona we mukuru nontu daktari ikamwari ukauga ti utiriti utikaitira nguo kagitaburia menye ikamwari gakwa kana yugwe no akore kumutika mwari ukiuga daktari ati ikamwari gote umba kugitata tumba kugira ndinya ku ikeja kuthura na tuge sports na youth betu ibatijaniritwe muno imotongeria ja maingi jaria twinajo county ya Meru na kinya county ya Tharaka Nithi na ukeja gutuika tweja gutethwe muntu okuma Gatundu na tori abyo buria na buria aja bwamberema ni untu bwanthoni kiri babu ni untu bwanthoni na ndo kiri babu gwatuika Moses Kuria ari uma Gatundu akejo tutethia na gututwire a youth betu mantu ne amichetho no twire au na gwota batethia no choke wongere kinya ntabariko kiri nthoni ire na ndao uge Moses Kuria akeja yani ni untu bwanthoni kwithirwo tatethia kino twire ha lakini ura withite utethia gokurwa no te kwendeza te kuongera inya ikuongera kironda cumbi kwa atwire antu betu siasa cia itu kuringa siasa cia kuthukia iutino igatwikia siasa cia kurega mawega nontu bore ojaretete ti siasa njega bwira wega bugachuaga iti bukauri buchwagwa rugo gwatwika mantu amechetho ja mega ja guchua kiria atongeria betu ba Meru county na ja kura na jareoneka ki Moses Kuria ayuthi bari tutige kubaingira ibachethe baturetere gikombe milioni 5 chieze ichitethero Tharaka Nithi chiete Meru county kinyeu chia namba 3 ichiejo county chietu ni tukuromba koguo uri MP uri mutongeria na njira no iri kubwirite kwithirwo gichuragia atiri timu ya constituency eku inateomba guchwa team strong mbeza ici cia Moses Kuria ikarea tikuwa na ata Moses Kuria ateja na iwegezite abu hapana yujo siasa ira tuga atiri isiasa cia kethero ati ni nkurea kaba bieteke urauga ikare we mwana omutunge katugite mwana oito itarirwe atikero aku na tikero kwa atiri atigati bas nande atutigane siasa cia kethero ati ni nkurea ibieteke kaba bieteke bikare we mwana omutunge hapana kethero ati kuoretete lakini mawega jejete twitikirio rero jaretete na teka umba kuga tomba kubangwa gisiasa au anto bakothoganie tinande nonto tuchetha mubira tukubangika gisiasa hari twakinye gitara siasa tukaibanga ora ni mwanya muno iro tuibanga na nyekeja kwithiro iro ethoganio Moses Kuria na reo utena thina itumukaribishe bunka ketu timubira jo chetho mbere gitara siasa rikinya bas tugebanga imbiege bokire nibo bwaga mwathani abuthari meni mbetagwa muthawara njogu uthikire turikene ntigero ntigo Jumatano mubango ni wagari ya ugambi no kapita Frank Bete mukuru andukia kaburia uracho 1948 ndiani na metamo muthikire gantioke ntuero no antu na ngudi